Abantu bajangu batwire binamasiko minja hamizaga nkonka bagweriro akagwe bwa nyuma yo kurira ngo tubaratunje mizi mbara nacuruhura batakatunjire kandi obwa mizi nigargo mu cweka cyabo. Project yona tukatwire ntujumanyitwe nk'abebembezi kugira ngo neza kutandikira kagera yabanze serving abantu bisingiro. Kungati yanicyanci tushasha kushanga amizi nigatandikira isingiro henyine yo sose yago gakazambarara gakazazakiruhura kandi kunuyitwe mpo habanyisingiro ito tumuntu bonabonana na mizi so mwene nyona ningira nti abebembeza bari kutukiraho batutereho buri kirebeke ngo amizi gatakagire mbarara kandi mbarufu kosa mizi yo bagine. Abantu bajya mu Kagerero mu district yabo kandi baturene baterwe cyanda munonga nuko kushaba ngo babe nibo babanza kugatunga. Mwanya gwena gusinziro yona nakicyo sese titwine mizi tutura tahe byagana by'urubuto tutahamwe bidamu batimbire by'abataka bitimbire hatu wahirwe twatonjere social bakagera twajibwine kandi bajengu baza kutwara mizi ahandi kandi gije gashika garuka ngo mufezi ya kabiri negura sirinje 2015 abapiki ngo uri gatayisomtwe yagasiyana gaguze 2015 ko rugendo rutwihama ubingana na mahiri 5 tugiha cyaragazo agantu tugiha kabingwa rubudo amugera ati nje kuturete rubuzubwa mizaho kandi abatine piki n'ingegari gataho abakazi bakera sahi kumize curo bamuha bebembezi na mnonga bakuru b'amagomborora nibagira ngo behire kwatanisa n'abantu batari bamwe na bamwe kwesharinga kureba ngo amizaga tigaza mu cweke kindi district yesingire takatunjire nenyona hati ya mwene kwa kuriyo kwesharinga ntuza kwesharinga konga twesharinga mu businge nituza kunubwe tuteke inchiko nitwa bebembeze ngaba hansi hatagira umutaka wena weno wiceza kugira ngo pipe yeye bagiteko mu itaka amizi gari mu nigereka kuzobanza gaza mbara gatakizire ko n'uyisingiro ngezaho gamba abarukonsandi wekintu kisingiro bacandoringe wibikeya abo kwa communities they are not ready kureba pipe nzira bo mwitaka ryabo zikugenda kandi isingiro yo iri kubimunonga ensempango 90% tari kamizi. Aba hati nibashaba bebembezi babo bahiguru hamwe na president kutaho mu nshongeji. Ninchishaba nkomwebe nka member of parliament na district chairperson bakwatagana MPs bisingiro district bakashutama na government bakashabeki amizi gatakashobora kuzaho heru abantu kugeraho gutabanguko twikirizana amizi gabanza gasaplying isingiro gabona kuzaho heru ebicweka bingi kwetorora isingiro yona tibyine mizi kandi na bice bigine nibatahage bisharara. Gashaka Felix Nduhura.